reka mbabwire rero hari ibintu bisigaye biba ari nk'imboneka rimwe cyangwa se ibintu bidapfa kuboneka. Muri iyi minsi biragoye kubona kadasitere ifite ibyumba bigera muri 5 ikagira ofisi atari etaje. Uyu munsi rero mbazaniye kadasitere ifite ibyumba 5, dushe na toilette enye, ikagira n'aka ofisi keza kanini rwose, ikagira na rooftop. Twakomeje tukaba dusesekaye kuri ya rooftop yacu. Wow! Ndebera nawe no rooftop kuntu ingano, urabona ko ari rooftop nini yisanzuye ngari rwose. Aha hose ndi kugenda urabona ni rooftop. Niho noneho ubonera na ya neighbor. Guys, iyi nzu utayiguze koko wagura iki? Niba ufite famille ushaka inzu nini, iyi nzu irakubereye n'umuryango wawe, urabona ko ari inzu nziza cyane. Tuvugisha rero tuyikugezaho nyamuneka mu bambere. Aha ngaha narindi kubereka ni kuri rooftop. Reka dukomeze no mu bindi bice. So tukiva hariya rero turahita dusanganirwa hano n'urubaraza rwiza rwa salo. Urabona ko ari salo, ni urubaraza runini rwa salo rwisanzuye kandi rugari. Plafo hose ni gypsum, no mu byumba hose ni gypsum. Hano rero tuhafite urugi guys, ndebera runo rugi mbere yuko twinjiramo. N'urugi rwiza runini rugari kandi rumeze neza. Reka nkubwire, ubu ufite amatsiko y'igiciro cy'inzu. Iyi nzu yacu ntago ihenze, irimo iragurishwa kuri $240,000 zirimo n'ibiganiro. Inzu igana gutya yewe urumva yuko umuntu ushaka inzu itari etaje, inzu yo hasi ifite ibyumba byinshi kandi yisanzuye, iri ku giciro kiri affordable, iyi nzu ni sawa cyane. Reka dukomezanye twinjirane aho dusanga salo nziza cyane pe. Ndebera ino salo, iyi ni salo nini yisanzuye, ni salo ngari, ni salo irimo design. Umva, niyo ntavuga ibintu byinshi, ino salo yakwivugira yo ubwayo. Urabona ko ari salo nini. Uyu ni umwanya wose wa salo kandi ifite na salamanje ukwaye. Dufite hano rero TV stand nziza cyane y'akataraboneka. Urabona ko ari TV stand imeze neza cyane. Plafo ni gypsum iriho itara ryiza cyane n'ama spotlight imbere. Ubona ko ari ibintu bitanga ubwiza budasanzwe. Dukomezanye duhita tubereka salamanje. Iyo tuvuye kuri salo dusesekara kuri salamanje, aho dusanga salamanje nziza nini nayo yisanzuye. Hano iyi salamanje wayirega iki koko? Dufite hano akaravabo keza cyane nako kari perfect. Plafo ni imwe hose, nabibabwiye ni gypsum ishushanyije neza. Ikindi kintu tugeraho cy'ingenzi ni ikintu bita igikoni. Ndebera kino gikoni kuba mama bakunda gutekera ahantu hanini hisanzuye, harimo ububati za MDF nziza cyane zidapfa kwicwa n'amazi. Urabona yuko ibi bintu biri perfect. Aha hantu rero ni wowe ukwiriye gufata iya mbere ukatuvugisha tukakugeza kuri iyi nzu nyamuneka itaragurwa, nawe ukaza ukiturira mu nzu nziza nk'iyi ngiyi imeze neza cyane. Iki ni igikoni cy'iyi nzu naberekaga, ibintu byose birimo umwanya wa firigo, umwanya wa kuka, ikagira na lavabo nziza cyane. Ni igikoni kinini rwose, nawe ijisho riraguha, si ngombwa ngo nkubwire ibintu byinshi cyane. Reka dukomezanye no mu gikari. So twinjiriye aha, urabona yuko uyu mwanya wose ari wo utwerekeza mu gikari cy'iyi nzu yacu. Urabona ko ari umwanya munini rwose wisanzuye. Rega iyi nzu yubatse no mu kibanza kinini, ntago ari ya nzu y'imfungano. Hano dufite annex ya mbere, ndumva kangaka ari dushe na toilette byo hanze, ngira ngo murimo murabibona. Ni dushe nziza imeze neza cyane. Ikindi kintu dufite hano, dufiteho agastoke, nubwo karimo ibindi bintu cyangwa se akazi k'umukozi, byaterwa nuko ushaka, niwe wifite uturyango twinshi. Hano naho dufite akazi k'umukozi, none agastoke nyirizina. Reka kara tukagira akazi k'umukozi, kano kabe agastorage ko kegeranye n'igikoni cyo hanze. Urabona ko ari ibintu rero bimeze neza cyane. Hano tuhafite ahantu ushobora kuba wakogereza ibyombo umeze neza rwose. Urabona ko igikari cyacu cyisanzuye cyane rwose, ni kigari bihagije, gifite umwanya munini, ni yose ni free espace wakoresha icyo ushaka. Urabona ko ari inzu imeze neza cyane. So dufite ibyumba 5 nabikubwiye. Kaduhere muri iki cyumba kiri aha cyiza cyane, ariko please reka mbere yuko mbiniza muri iki cyumba murebe urugi. Reba iyi miryango uyu mugabo yashyizeho, bimwe by'abantu bivugisha ngo gusondeka. Iyi nzira komeye ni urutare. Iyi miryango iriho yaremeye arigomwa ayishyiraho arekura amafaranga.
hano dufite dushe na tuwarete y'iki cyumba dukunda kwita icyumba cyiza cy'abashyitsi. Urabona ko ari sawa. Reka tubereke n'icyumba irizina. Urabona yuko nacyo ari icyumba cyiza kinini cyisanzuye kandi kiri perfect. Reba nawe ukuntu kimeze, parafo hose ni gypsum. So twakomeje tukiva muri kiriya cyumba, nimuze twinjirane muri iyi korodoro. Ariko umugabo azi kubaka kabisa. Ndebera ino miryango njye numva nakomeza nkayibereka, ariko anyway reka twihute. Hano tuhafite icyumba cyiza cyane cyisanzuye kinini. Reka tukibereke, ni icyumba cyiza, ariko urabona ukuntu azi gutera amarangi meza. Ni amarangi meza rwose, ari smart. Tuvuye kuri icyo cyumba turahita tubereka hano ino dushe na tuwarete y'ibyumba bibiri bikoresha. Urabona ko ari dushe nziza yisanzuye. Ubwo iyo mvuze ibyumba bibiri ni kiri amaze kubereka, kumwe n'iki ngiki kiri aha ngaha. Urabona ko nacyo ari icyumba cyiza kinini, amakaro meza cyane kabisa, dushe na tuwarete. Reka duhite dukomezanya ntahagaze. Hano turahasanga ikindi cyumba, ubwo cya kane. Ndebera ibi byumba ukuntu bingana, ntumva umubare w'ibyumba kugira ngo ni na bitoya. Ni ibyumba byiza binini kandi byisanzuye, gifite nacyo dushe na tuwarete yacyo. Urabona yuko ari ibintu rwose biteguye neza kandi biri perfect. Tukivaho rero mu nyemerere dukomezanye tudahagaze, mpite mbereka muri chambre principale. Tukinjira aha ngaha definitely uhita ubyumva ko twinjiye muri chambre principale. Turasanganirwa n'iki? Etageri nziza cyane y'inkweto kandi nyinshi. Urabona yuko inkweto zose uko waba ufite ko zaba zingana na etageri zabasha gukwirwamo. Dufite hano rero bathroom guys. Ndebera ino bathroom ya chambre principale. Ni bathroom nziza, akangaka keza. Urabona ko ari akaravabo keza cyane. Tukagiraho hano hejuru ushobora gushyiramo utuntu. Hanyuma tuwarete nawe urimo urabibona ko ari novo model isawa cyane. Dufite amashawa agera muri abiri. Umugabo ashobora kogera aha, umugore akogera aha. Urabona ko ari ibintu biteguye neza cyane. Urimo uribaza ngo icyumba kimeze gute? Ngwino ni karibu tubereke icyumba cyiza cyane. Ni icyumba kiri perfect, ni icyumba kinini cyisanzuye. Iyi nzu iri kuri miliyoni 240 kandi nazo ziganirwaho. Uretse rero kwishyura inzu yo bakweretse, uzubanza usure n'iyi nzu, ukoresha no mahirwe urebe ino nzu. Hari igihe wasanga ariyo wakunda. Urabona ko ari inzu ifite garde-robe nziza nini zisanzuye. Hano hariho umwanya wa televiziyo. Urabona ko chambre principale ifite itandukaniro, ifite no muryango ushobora kujya kuri ka office nawe nakaberetse. Urabona ko iyi nzu rwose ari nziza cyane. Ndagushimiye cyane wowe wampaye uyu mwanya. Nyamuneka abari uw'agaciro kenshi. Murakoze cyane yo kuba mwemeye gutemberana nanjye muri iyi nzu. Uyikeneye natuvugishe tumugeze kuri iyi mari nyamuneka itaragurwa. Kandi nawe ukore subscribe urimo kutwumva. Ndabizi neza uretse iyi nzu uzabonaho n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Hano kuri ino channel ni iwabo w'imari, ni iwabo w'ibintu byose. Buri muntu wese agiye yumva ko ari mu rugo. Igihe cyose wahageze ujye wumva ko ari mu rugo. Murakoze rero, Imana ibahe umugisha mwinshi cyane.